abakobwa beza b'abarundi bamwakira bamuha ikaze nguyu unya rabinge nasa rabinge naberewe cyane gose yes akariko karakacu ibintu byo biranga umurundi wow ibintu byiza ibintu bisa neza bamwereka ivy'iwacu mu Burundi bamwereka ivyiza vyacu bamwereka ingene ngaanya ibishe hano onya ikibanza wow Jose Chameleon ayakaravuza ingoma zacu ingoma z'iwacu ibintu bisa neza hano onya wow Jose Chameleon karibu sana mzee. Asante sana. Uko bien? Karibu tena Burundi. Unajisikia aje tena kufika tena Burundi? Nafurahi sana. So naona mapokezi mazuri. Siku nyingi unaumwa, lakini nyuma hizo siku umefika unarudi tena unatumika. Je, nguvu ziko wapi? Jua nini tena? Unajua nikaumwa nikaenda Marekani. Madaktari wakafanya kazi nzuri. Na watu walikuwa wananiombea sana, Mungu asikia maombi. Alhamdulillah. Sikiaje tena kukutana Double J, kukutana na Kirikou, kukutana na wengine, wa Bifest na wengine? Unajua sote ni familia moja. Familia moja rasa. Kuna maneno fulani nisikia nataka nirekebishe. Maneno sio ya Double J na promoter fulani, promoter sio kasema alinipa pesa kuimba nyimbo zile ile mambo kaenda vurugu. Lakini unajua vizuri mimi niko hapa na Double J yupo. Sasa kama tunataka kufanya ngoma nyingine tufanye nyingine. Kama ile promoter anasema analeta ugomvi na ile ngoma tuimwachie tufanye nyingine. Mimi na Double J tulielewana kama msanii na msanii, tukakutana naye nikamwambia nataka niimbe naye, akakubali na yeye akasema nataka kuimba na mimi. Wala vile mambo ambayo wanaambia kwamba sijui nani alilipa nini, nani alifanya nini, ile business tulifanya bila malipo. Tulifanya kwa urafiki na undugu na anasema sasa uliacha kuwa Double J, sasa wewe uko Triple J. Sio Double J, Triple J kabisa. Hiyo ni kweli. Shapanuka wapi? Basi hapo na Yes, welcome ladies and gentlemen. Murakomeni neza murose mwiriwe canke mwaramutse bivanye na mwerere. My name is Frank Bansa. Iyi ni African TV sondago ikaze wowe uri mu Burundi, mu Rwanda, mu Tanzania, ndetse mu Guvya barawunda vuga Oman na Arabie Saoudite. Abari mu Uganda bage mwese ndabaha ikaze. Uyu ni umunsi udasanzwe nko kumwe turi ku kibuga c'indege citwa Aéroport Melchior Ndadaye. Aho tuje kwakira Jose Chameleon kuva mu gihugu ca Uganda. Muri concert ajemwo yiswe Summer and Funny yateguwe na 257 group. No musire muri kino kibanza aho tujaga vyinshi giye bitandukanye, inyuma y'amajambo menshi giye atandukanye, inyuma y'imishamirano yagira aba hagati ya Jose Chameleon ndetse na DJ Pole ngahanya mu Burundi burike kuri Double J ku ndirimbo yabo bari bakoze amakantu maze no kujanye n'ubugwayi bwiwe. Uno munsi ariko arakora inyuma y'igihe kinininya ari mu bitaro. Yes, karibu sana muze kubana natwe. Yes, nkuko mubibona ni Jose Chameleon ashoboye gushika mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ni Jose Chameleon aje muri concert zibiri igiye kuba ku itariki 19 itariki ya 20. Ni Jose Chameleon aje performinga ari kumwe n'abandi barivyi b'abarundi bagiye batandukanye, aho ndavuga nka Double J, azoba hari Kirikou, azoba hari Lino G ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Yes, ni kuri uyu munsi aboneza yuko mwakiranye igishika, abona neza ko mwakiranye n'ingoma z'iwacu, abona neza yuko bamwakiranye akamwemwe kenshi, bamwakiye neza cyane gose. Ni Jose Chameleon nguyu unya ngahanya abakobwa beza b'abarundi bamwakira bamuha ikaze. Nguyu unya rabinge nasa rabinge naberewe cyane gose, yitwa Jose Chameleon. Nguyu unya ngahanya bamuha n'agapira keza kanseko desa 57 Burundi, imbere naho inyuma hakaba hariko idarapo ry'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Wow, ubona neza yuko aryohewe cyane gose, ubona neza yuko ari visit Burundi kugira ngo nandi wese ashobore kuza kubanza amutembereza. Yes, ngahanya ni Jose Chameleon. Karibu sana mzee. Uko salama? Yes, uko mwana uyu Jose Chameleon abagira Amerika neza ingoma z'iwacu ibintu bisa neza, aho gira ngo kumbure ashobora kuraba z'iwacu ngahanya mu Burundi ibintu bisa neza. Wow, ibintu byiza, ibintu bisa neza, ibintu biteye ko ngahanya iwacu kugira ngo mwakirane akamweme ngahanya mu gice cy'u Burundi. Wese ngahanya umwana ariko namutangira abereka akaranga cy'iwacu. Wow, wese ko ibintu bisa neza hano onya ibintu bitesa ngahanya. Wow, yes, akariko karakacu ibintu byo biranga Burundi. Wow,
neza ngahanya. Wow. Uyu n'umuco wacu kana karanga kacu. Yes, aho amuhaye ingoma ati nawe ngo nawe uvuze kugira ngo ushobore kuraba uko ibintu vyifashe hano honya mu kibanza. Wow, Jose Chameleone ariko aravuza ingoma zacu, ingoma ziwacu, ibintu bisa neza hano honya. Wow. Wow, ibintu vyiza, ibintu bisa neza. Bamwereka ivy'iwacu mu Burundi, bamwereka ivyiza vyacu, bamwereka ingene ngahanya ibintu biba vyifashe ngahanya mu Burundi wacu, ibintu biba bisa neza cane gose. Wow. Yes, sir. Yes. Wow. Wow. Yes, uko mukabona rero ni abarundi bamwakirana n'akaranga kiwacu. Akaranga kiwacu karangwa n'ingoma zigiye zitandukanye. Bamuririmbira ngaha. Baririmba indirimbo yiwe, indirimbo mazigiye kinininya, indirimbo abantu benshi bakunze agiye atandukanye. Ngahanya bamwakirana, ubwezi bamwakirana, igishika. Yes, n'ibintu bisa neza kugira ngo ushobore kumuganiriza kubigiye bitandukanye. Araza kutubwira ku rugendo rwiwe yagize hano onya, ongere kandi atuganirire ku bintu ngahanya ingene vyifashe. Jose Chameleone, karibu sana mzee. Asante sana. Uko bien? Karibu tena Burundi. Merci. Unajisikia aje tena kufika tena Burundi? Nafurahi sana. So naona mapokezi mazuri. Ni nyuma ya miaka mingi sana ufiki Burundi. Yeah, unajua. Nilikusha kuambia kwenye shida za dunia tunapanga na Mungu pia anapanga. Mungu ana wakati wake na binadamu tuna wakati wetu. Sasa mimi nilikuwa nasubiri wakati wa Mungu na tayari tumefika, mashallah. Yeah. Nyuma ya siku nyingi unaumwa, lakini nyuma hizo siku umefika unarudia tena unatumika. Je, nguvu ziko wapi? Jua nini tena? Unajua nikaumwa nikaenda Marekani. Madaktari wakafanya kazi nzuri na watu walikuwa wananiombea sana. Mungu asikia maombi. Alhamdulillah niko hapa. Lazima nirudi kazi kwa sababu watu lazima wanataka nisikie wanione kupata ujumbe naposikumia yeye. Yes. Last time ulikuwa Burundi. Ni kitu gani ulikuwa unakumbuka hapa Burundi? Nakumbuka vingi. Unajua vingi. Kuna siri na kuna vitu ambavyo jua tu nakumbuka vitu vingi sana. Yes. Last time uko hapa pamekuwa vitu vingi hapa Burundi, lakini hapo nakuja mwingine concert. Ni concert iko aje? Jua ni tena kuitika tena kurudia Burundi nyuma ya siku nyingi. Lakini acha nipumzike, nimechoka. Yes, ni Jose Chameleone abaneze ko yamaze gushika aho yashitse neza mu gihugu cy'u Burundi. Ni concert zigiye kuba ku itariki ya 19 n'itariki 20. Nimwe izobera muri arena ya VIP, indi nazobera kuri ETS Kamenge. Hazoba hari abaririmbyi bagiye batandukanye b'abarundi. Ni Jose Chameleone ngahanya azomya vishe bigiye bitandukanye. Tujane kandi barazo kubona vyinshi mu rugendo rwiwe bwo gushinga ngahanya mu Burundi. Karibu sana. Nkuko mubona Jose Chameleone arashitse ku kibanza nyezina ni Arena Club, niho hagiye kubera conference de presse, hagiye kuganira n'abanditsi n'abamenyesha makuru. Ariko kandi ndabibutsa yuko evenement canke concert ya mbere izobera ngahanyene kuri Arena ni concert VIP, izobirimo abarimvyi bagiye batandukanye, aho zo harimo abarimvyi b'abarundi, azo harimo Bifes on the floor, aho zo harimo kandi Rino G, azo harimo kandi Double J n'aba DJ b'abarundi ngahanyo zo bahari. Yazo kandi harimo kandi na Monia Fleur. Ni musi w'Imana kandi aho zo bahari evenement izobera kuri ETS Kamenge. Ni concert izoba irimo abantu benshi bagiye batandukanye, aho kandi neza ubona neza ko hazoba harimo abaririmbyi b'abarundi bakoze indirimbo zitandukanye. No kwibutsa ko tuzohabonera indirimbo si no kwirarana, ni indirimbo Double J yaririmbanye na Jose Chameleone. Yes, ngahanyene muzoyibonera, muzobona muri no concert. Ni nyuma y'igihe kinininya indirimbo ikuwe kuri YouTube, ni nyuma y'igihe kinininya indirimbo idahari. Bega uno muzi tuzobona wae performinga kuri stage, bega inyuma y'imari nyinshi zagiye ziraba hagati ya DJ Pole ndetse na Jose Chameleone hamwe na Double J. Mbega bigiye guhera, bizohera gute muri kino kibanza? Yes, turaza kubona bindi bigiye bitandukanye.
Yes, nkuko mubona kandi Jose Chameleone aravuye mu muduga aho aje neza aramutsa abarundi aramutsa abakunzi biwe ngahanya ni muri Arena Club hagiye kubera conférence de presse kandi berekana ikibanza kizoberamwo concert nziza. Yes, ni Jose Chameleone yabaye neza yamaze kwambara umupira uriko idarapo ry'igihugu cyacu ciza c'u Burundi. Yes, ni mu nzira nziza yogira ngo abantu bose bagiye batandukanye baze gutembera igihugu cyacu ciza c'u Burundi. Ubona neza ko yambaye neza yongera kandi akaba asa neza. Yes, karibu ngahanya ni kibanza ciza azoba ibirori bidasanzwe ngahanya. Yes, amateka menshi agiye kandi gusubira kwandikwa inyuma ibitira mu vyinshi Jose Chameleone yakoreye ngahanya mu Burundi nubugira kandi rero asubiye kandi kwishikira igihugu cyacu ciza c'u Burundi. Reka tumuhe ikaze hamakana tuzoganira byinshi bigiye bitandukanye. Ikibanza ni kinyezina hagiye kubera ibirori bidasanzwe ni ku munsi wa gatandatu ndetse n'umunsi w'Imana kuri ETS Kamenge. Yes. Na tena unapendeza. Unapendeza sana kuvala. Hivyo hivyo. Unajisikia aje kuvala flag yetu? Tunapeperusha bendera ya Burundi sasa, unaona? Lakini unajua nini? Nilipofika pale airport wakanikaribisha +256 the group. Oh, sorry, +257. Lakini tofauti ndogo. Uganda 256 and 257. Yeah. Okay, nilipokelewa na 257 group. Alafu nikapewa hii kama kumbukumbu. So I do it right away. So that's what it is. Kingine nimefurahi sana kuja Burundi mara nyingine. Na kisha kwamba kawaida yangu mimi sikujali hapa kuchezea na watu ati kufanya vitu vidogo dogo. Mimi nataka nifanye vitu vikubwa. Nafurahi sana. Nimesikia anasema Amstel Bright wame sponsor and so many other sponsors. Nafurahi sana kuna wasanii wengine tofauti wanatoka hapa Burundi. Tutakuwa na kesho. Nahakikisha kwamba kesho maneno mengine. Tunakumbuka mwaka jana nilikuwa nimegonjwa nikaenda Ulaya watu wengi waliniombea au sio? Sasa vile waliniombea Mungu ametujalia nimerudi tena na mimi nataka niwafurahishe kwa sababu waliniombea. So kesho ni kitu tofauti. Naitwa Joseph Chameleone, hakuna mchezo hapo. Utakuona wasanii wengine hapa Burundi. Mshawahi imbana nyimbo. Unajisikiaje tena kukutana Double J, kukutana na Kiriku, kukutana na wengine wa Bifest na wengine? So unajua sote ni familia moja. Familia moja. Kuna maneno fulani nisikia nataka nirekebishe. Maneno sio ya Double J na promoter fulani. Promoter sio kasema alinipa pesa kuimba nyimbo zile ile mambo kaenda vurugu. Lakini unajua vizuri mimi niko hapa na Double J yupo. Sasa kama tunataka kufanya ngoma nyingine tufanye nyingine. Kama ile promoter anasema anaita ugomvi na ile ngoma tuimwachie tufanye nyingine. Yes. Ni kitu gani Warundi wanaweza sikia leo? Je, mtatumika nyingine ngoma au ni ile mtaongeza tena mfanye ile ngoma sinokuira nayo tutaiona ku stage? Ile ngoma ya kwangu na Double J. Sasa Double J mwenyewe ndiye ataamua. Akiwa nataka tufanye video tu nikaifanye. Kama nataka tufanye nyingine tuifanye. Kama nataka tufanye album tufanye. Yes. Nyuma ya ugomvi kuona wa promoter kama wale lakini wanaleta ugomvi vile kwa wasanii wa Burundi. Na wewe umeviona aje? Unaona kingekuwa vizuri promoter na wasanii waingiane, si waachane tu. Unaelewa? Lazima wote wanatumika kwenye industry moja. Mimi kitu naona yani si vizuri wakiwa wana ugomvi. Promoter anamtaka msanii na msanii anamtaka promoter. Wote wanatumika. Sasa kwa hiyo mimi naombea amani. Unaona? Watumike kwa amani sio kwa ugomvi. Na Mr. Jose Chameleone. Swali langu ni moja kwanza kutokana na kazi ambazo umezifanya baada ya wewe kutoka kwanza kwenye hali ngumu ya kiafya. Ulifika Tanzania ulifanya muziki na wasanii tofauti Tanzania. Lakini hapa Burundi hatujui ni labda ni surprise gani ambao umewaandalia Warundi kwa wafanyakazi wa muziki hapa kwetu Burundi. Swali la kwanza. Alafu pia swali la pili nakuja ni hivi. Baada ya kufanya kazi na Double J, kulisemekana maneno mengi sana kutokana na DJs ambayo anafanya kazi hapa Burundi akiwa ni DJ Pole. Ya kwamba kuna kazi ambazo wewe labda umefanya na Double J, lakini pia mshiriki mkubwa akasemekana kuwa amekuwa ni DJ Pole. Labda tulitegemea sana kama unaweza kutupatia mwanga kutokana na hii migogoro ambayo imeweza kujitokeza baada ya wewe kufanya muziki na Double J. Asante. Sawa. Okay. Sasa ni weke mwanga watu waelewe vizuri.
mimi kutumika na Double J katika hiyo ngoma, I wasn't paid nothing. Hawakunilipa chochote. Mimi na Double J tulielewana kama msanii na msanii, tukakutana naye nikamwambia nataka niimbe naye, akakubali na yeye akasema nataka kuimba na mimi. Wala vile mambo ambayo wanaambia ati kwamba sijui nani alilipa nini, nani alifanya nini, ile business tulifanya bila malipo. Tulifanya kwa urafiki na undugu na for the development of the Burundian music and Uganda music. So if anybody anakuambia ati kwamba they paid me, walinilipa nini, hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo. Niko hapa Bujumbura, kama kuna mtu yeyote anasema na alilipa aje sasa hivi aongee. Hamna maneno kama hiyo. Okay, kingine si Burundi kuna wasanii wengi, sio Double J peke yake. Unaona? Na mimi nikija vile mkuja sasa hivi nategemea kutumika na msanii yote ambaye anaweza kasikika vizuri, anaweza kutumikana naye vizuri, au sio? So mimi tulitumika na Double J. Okay, now I'm looking for other artists in Bujumbura who need my voice in their music. So that's about it. Lingine swali linakuja la mwisho kwa sababu nimechoka. Yeah. Chameleone amekuwa ni sio kwanza msanii ambaye labda tunamzoea, ni kama ndugu hapa Burundi. Lakini tunashangaa kwa nini haujawahi kufanya kazi kubwa na wasanii wa hapa Burundi kuonekana kwenye screen. Bana, nataka nikukumbushe, labda wewe ni kijana mdogo ukumbuki. Yaani muulize Big Fizzo. Mimi ndio msanii alimtoa Big Fizzo hapa nikampeleka Kampala. Alafu nikampeleka Nairobi, kakutana na Ogopa DJ, sasa hivi yuko Ulaya International. So and the journey still goes on. If there's anybody else who needs my support, I'm still around. Yeah, lakini pia tunatamani sana kuiona kazi yenu East Africa. Ikisemekana ya kwamba msanii kutoka Uganda na msanii kutoka Burundi wamefanya kitu kikubwa sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho kina represent East Africa kutupitia wasanii wawili. Nipo hapa, waambie wakuje twende kafanye hiyo kazi unataka tufanye. Asante sana. Sawa. Anasema sasa uliacha kuwa Double J, sasa wewe uko Triple J. Sio Double J, Triple J. Triple J kabisa. Hiyo ni kweli. Shapanuka wapi? Batipo hapa na hapa Ulaya hapa na sasa jezi iko nyingi. Sasa muongezeka na yako. Ya Jose. Alikuwa Double J na Jose dara. Sasa karibu ni mbaya sana. Yo, Double J. aje kubivuga turumugwi witwa Plus 257 tukaba twashatse kugira ibiteramo n'abaririmbyi bakomakomeye nko mubibona twahereye kuri Dr. Jose Chameleone. Nibaza ko ata muntu yoba gisigura ngo Dr. Jose Chameleone n'inda abantu bose baramuzi. Urumva kuri iyo ntumbero nyene twashaka kwerekana ibyiza by'u Burundi bwacu nk'umugwi Plus 257. Tukaba twifuza kuzogira n'ibindi biteramo byinshi cyane, tukongera tugashimira n'abantu badufashe mu mugongo, inzego z'igihugu, inzego z'umutekano, tugashimira Brarudi Amstel Bright baradufasha mu mugongo cyane, tukongera dushimira na Bankobu umuyobozi wayo n'icegera ciwe baradufasha mu mugongo, imigambi y'abajene turabashimiye cyane, n'abandi benshi bariko baradufasha, murakoze cyane. Tukaba dufite ivyo biteramo bibiri rero tuzokorana n'iki gihangange c'umuziki muriko murabona nga. Igiteramo ca mbere kizobera hanyene turi kuri Arena tariki 19, ego ca kabiri naco
kazoba itariki 20 kuri ETS. Ego nkabanda batumiye mwese muze murahawe ikaze, muze mudushigikire mudufate mu mugongo, murakoze. Birari bindi muraza kumubaza arababwira ngene yakiriwe, murakoze cyane. Murakoze.